onaj koji samo kuka. Znaš ti što je gore teško u Njemačkoj? Znaš ti koliko ja radim? Režije 150 eura, stan 800 eura. Znači, nije to ko kod vas. Znači, ja moram radit. Se zezat, pit kafe. Nema kave. Kakva kava? Nema, radi se čovječe 12 sati. Znači, 1 sat 80 eura. Što bi ti došao u Njemačku? Nemoj, ostani kod svojih, ostani kod svojih. Znači, 3 sat 86 eura i 99 čenteza. Ma kakve pare, kakve te pare spopale? Ajde par hiljada eura to za rad, nije vrijedno toga. Nije. Hugo Boss. Ja tu 25 godina kupio dole kuću, sagradio na 6 katova, kupio Mercedesa, razumiješ? Loše, nema čovječe, nema se para, ovdje nema budućnosti, nema života, ostani dijete, drago, dole. Normalno.